mokgekolo le hono gona o ka se fete mo Musha khale ke phela tsela e ya gile ke rena o mang wena mokgekolo gane wa o ema na ke na le potšišo e tee fela for weni maoto a ke ema go ka ona ke a gamang mokgekolo fa o jele breakfast today Musha ke tla go opa ka mpama wa swaba o sa le ngwana ka kuju awa se tla godimo ga se seng makoko ai mokgekolo o ne masepa shem yes gape mpoditše terata ei ke a motšhaba mokgekolo Koko sorry go dira gore o tle mo phakeng ka tseba go tla mo kwe ke go riska tlogela tšewe weni bjale ka gore ke go file na re tšela tše pedi ke tlo ihwetša neng 1.2 yela Koko re sa letetše batho ba bangwe ba WhatsApp stokvel gore ba romele tšhalete ke fela pelo ya go swara matsebetsebe aka e re ke check video ya Thabo Mokiri mo YouTube ke kwele ba re wa di bereka o tlo bolela nnete like na dilo tše so mathomo ke diria wa bona be like into ja gore ke be le boyfriend na se kgale ke realize gore vele ke gay but ke a rata baby and I hope you understand Mokiri wa mpolaya gabotse ke nyako go mo video call ke na le dipotšišo for yena Hi Mokiri ke Madimabe be ke nyaka go go botša gore o dira mmereko mo botse ke mang bjalo hello o bolela ka eng oh man tla re ke monna tla re go mošomo o botse ona re no leka but then ke a leboga so mpotše mo go diragetšeng ka girlfriend la gago ga o ka o išago o ya jola 910 batho mara se ka ba bodiša wa tseba keng ga botse ba bonane banyana ke dinoga banyana ke ditao banyana ke dikwena ba ka go ja o phela ganwa ka botja ga botse tseba ke ntsola ke scam ile tseba sa ba botšiša ga yona yo ka go kgopela